I blog wenten ketuturang satwa di desa anu wenten anak cerik sanima dan blog ring kecerita yang ring nahin mangkin i blog tunda nepsu mau belanja teken meme nih kepeken blog mai je malu beliang je meme bebek kepeken di peken ada dagang bebek mau enggalin dek kepeken blog enah me ken pese jani cangkel majalan ke peken antas malu nah me ke majalan ke peken malu lantas i blog majalan ke peken sani tenjohling umah nih nekat di peken i blog di peken lantas meli bebek pak kel meli bebek ese pak memen icang ngurin ne pilihin bagus bebeke tua haji dua ngasa tali tas i blog mulih nih ngelewatin tukan tur bebekin tuh ngeleb mekeber i blog ngeraos adip bebeknya bisa nyilam awake meli bebek ulok-ulokina ken dagange bebek puyung awake bange sing tawange awake meli nih mal-mal tas i blog mulih nyag-nyagin meme nih me awake blog-blogina aja dagang bebeke bebek puyung awake bange bebeke subuh nyilam di tukade cai mula sajan blog bebek mula ya bisa nyilam adi cai ngorang dagangnya nguluk-nguluk blog-blogin cai ane blog ye nak bisa ngelangi bebeke me adi kadan icang uluk-ulukina blog-blogina ken dagange arah entas i blog nuju ke tukade sambil nyeselang dewek antuk bebek ane nyilam entu.